Nteto ingi na ndi uria wari gavana wa Bairi wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na ugite uge bwawe gukonia gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiere ncharingi kura batika muringire kura nuntu akaragania muntu wonde kagitene gaka nibukinyanirite. Antonia we minister wori mimithikali nturi augite atongeria bonde ba Meru ni bagwatanirite na ni bagwitania na mugambo jumwe na gutibatere gutwika ngie mwaki ni ekathukia muthuri bakiaire kirima thikontere cia kionyo baba ingi ni baugite gavana Kawira ni maromba jabatri bakanisa Catholic jomuria kuma bakumugitira kigongwana akwanjiria ndoa ya kanywana bo tugikare na kurikithia. I stand for you. Anko bura ida natha. Mheshimiwa ngavana Kiraitu ito bakani tungetera roja munene. Na ontigire no nkiritiro. Na ndukenda ntutwa ito mbithara nkiromba na rachai na mutarone na te kompontezia kaire baba. Lakini kaumpete kanini kankuga itugitebura itu supportwe. Na mwekorojo aga perform itukomutetera na tukomba mutetera indi gituma kinge imorore mwitu kuinga matuye karema. Gituma kugekanyia tomba kuona afueni kidogo mama afanye kazi. Ni migambo ya gitobunkana ta mwana wa itura ria Bugita West na ria Bisa munene obangiri bo matauni kiri thirikari ya kaunti ya Meru akiaria mathiko ne ya mututigi Siririo Ntorukaria uria nujuwe wa MC wa itura ri DMK Kyogora mathiko ne ya jokari na baingi batongeria na core bejite kuga pore ciao aria akiaria DMK yethirite akithukira ngavana Kawira Mwangaza akiuga mbiririe ndwa thuganitie MCs bambunge ya Meru bakamukaria indi ate MCs bau bari mishinka ya gukombora na ene mishinka eje ne bambirite kumijira tukumwakanya tukugeria umutethia wamukuneka mbere akunora nyuma wakuneka nyuma akunora mbere nande ona ituma bibo kuigwa ituma binge Meru no bia byo turingithia atwe turebereta ndo aburu tore MCs tutenda ndo aburu Meru ande no yorirua ambia gwita ndo ene abange arugora ndo na MPs na ba kugukira mali na deputy no tuna support MCs. It's very unfortunate nande ugo erugora ndo na bundukira we na cio cia ndo ica kuromba bate menya to ibia mene ora ugatwira mbasi ni Kiraitu na ndiro ruria ndo akiraitu na bunduki cia bakorombete ri ukarwa na ukarwa soka ndo ya bunduki ndore ntore ka umogira bunduki cia cia UNDA bange ba ibia mene no menya atathuria akiama ukiroja ndo no menya bunduki rawe na cia kurombo bati kwa very careful ukaracio bwega bwitenyo kathia tamwe. Gavana wa Gatene Kiraitu Murungi na ugite au kanyumene kagitene ga siasa nthiru na rititororia bawate ngavana wa Thaiji Kawira Mwangaza nicio maragara na mwekuru wa nturo tuire sinema ke aria kuga baingi bakari gitare barauga kurumana na bamugira mbu muno na ndi akiugororia bawe ne bojori ni untu aja Meru ni pindi yake tigetie nda wira rui maragara choete ja kunyui roji akara pa kuma chunku nda wira this is a very drama queen and for sure ibonete cinema bonete drama isn't it? Kijeni chona view sasa. Mithikari nturi minister urimi kiri mongo jwa Kenya aliuga atongeria bonde ni bagwatanite gwitithia Meru na mbere tiga kimutongeria omora ni ngavana Mwangaza uria na waciethete njogu ya kirithia na kou akiuga atongeria bagwatanirite bakagwatia MCs bambunge ya Meru kwithira bakirita ngugi yao ya kigatiba utie mundu utirende kuritanira ngui na barabangi nango nkuibu akiburi wake no umwe na wende ai wenka ntukumena Meru yombo kinya we wenka na ko ubaraba ina ability ekurita mauntu yau mimbi iboto atira njukumu eu wa leo to wapa na tuone kugarikana ata muntu ambote theka umantu akabua akurema kubua riwende ya njara twathambire kama ntu yote bura ya buri kuthia yethe tiatia
ya wita ngucokia nyuma kanini mwaka muthiru aranga bana Mwangaza ari gutonya wathanine augire musikabu wa kanisa ya Katholiki ni mwambo wa munda Jwegoji ona muntu akengaga muntu atemwera etagai turenda father atwele alibanga na mweri yumo kana ni mweri yumo kana ni unikida kati kintinda na ikoreka iki kiane nkenda usisomero kumanene tagaria riu riangamba na Mwangaza riu mabatiri ba diocese Egoji bethira bakirita misa na nguo intune bakenda kwirwa nkome kana ngamba na uju ature mithangikoni Zalet enyewe tulikuwa tunavaa nguo za red kwa sababu tulikuwa tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu wale wako na shida na sisi, hiyo maombi itaonyesha mambo. Tangu gavana aongee maneno mabaya juu ya kanisa, ndio shinda yake ilianza. Kutoka hiyo siku hajawahi kulala na tarara hata sasa mbanga akuje aombe msamaha. Kumanena malomba jau na wenga bana Mwangaza dragi chokia ndeuga nani nonto nembije maandiko muntu kalita murogio gwetwa mbaramu agotumwa ne mbaraki erwete okarumane agererie gutumura kanywa kirumie ka kitharimo ibona bagekera cia rendi kana cia papo kana cia pinki na meankie kathiurungua bado itakuwa baraka kwa wenye haki. Narua mathiko neja Kiraitu Murungi na mithikari nturi ni bacoketie mucibijo nyuma bakiuga no katora maandiko ja mathiru jaugite ndene ukura Isaya 60 gachunchika 22 kagita kangai gakinya mantu jakathithika bariuga no keromba riu ra mabatirira arombi na nguo intune riambirite kurita ngugi na ko wira atona thiri arenga bana ndawa yawe nimwe no mwanka anekenda keba mithangiko rekete nguo intune bogo tuka kawira weta Bishop Mwamba no ate kale mama kawira ate kale ona toro anjire bukona ngangi tamiruje tikingi nekerumi kiu arumiro maromba yara mabadiri yarombe na misera ya teno nditeka cha kulimisa sia ikuveni yombo kudarite choka chwa oreo muntu Murungu itaraire awe na leo anoya ya inyanto kuna nafasi ekuirira kana baka intasindiro yo ndo muguru tukura na intasindi kenga ina na afa irikwe yite kuma imwesiuri tikone kana ndo ya uya remete na nae nafasi ngai na thivye wendo bwawe malabu yataritwe muchi alingwa kona utena ndao wengi nonga kawirane kenda miru noka nondo ate mama botoni nyangombe chawini laliro negembe muthiene rinturi nekite werune ati munini wa mutungiri wa mugongo Rigathi Gachagua ati na bata gutonyera ndwa cia Jamiru na kouwe na mutungiri wa mugongo thaiji barithikira uge bwa mukari wa Miru kenda Miru ijikagia na thiri na thirikari ya Ruto yombe kuingia manifesto jayo torethira akikira kariba Miru mawirane. Deputy President wetu wa Kenya means well na kwenda Miru idire ina thiri na tena problem na decision ila Miru batiki endeka ndenda eleweka ovu nonto kwibara uwanga kwina mauntu ile mambo hakuna ibra mantu benda wikirwa menya the voice of the people is the voice of God, so nkwibwa babu bokeria kuwa bakalitangwe yo burekari so kuma kionyo wandine ya Bogeta West gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto cia wero wikendi rea kwa rietwa ni Mutungi Kare.